Twongeye kubasuhuza abakunzi bakurikira Minembo Capital News, ikinyamakuru kibagezaho amakuru agezweho yo mu karere k'ibiyaga bigari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi makuru akomeye ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi ni tariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Muri aya makuru muri kumwe na Bruce Bahanda ndetse na Mugwaneza Meris. Natwe tubahaye kaze muri aya makuru y'uyu munsi, aho turi bagezeho amakuru ajyanye n'umutekano, politike ndetse n'ibikorwa bya diplomasi bikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye by'isi. Turibanda cyane ku makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kuvugwa mu bice bya teritwari ya Fizi, Mwenga, ndetse turanareba uko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje kugira uruhare mu gushaka ibisubizo ku bibazo by'umutekano muri ako karere. Ingingo z'ingenzi z'amakuru z'uyu munsi. Mu makuru y'ingenzi y'uyu munsi, inkuru ya mbere turavuga ku mirwano ikomeye ikomeje kubera muri teritwari ya Fizi, aho societe civile yatangaje ko umutekano ukomeje kuba mubi mu bice bikikije Pwezero, mu gihe impande zihanganye zikomeje guhatanira kugenzura ibice bitandukanye. Mu nkuru ya kabiri kandi turagaruka ku kibazo cy'itumanaho muri teritwari ya Fizi, aho abaturage bavuga ko kubona amakuru no kuvugana hakoreshejwe telefone bikomeje kugorana kubera ibibazo byagaragaye ku bikorwa by'itumanaho. Inkuru ya gatatu turasesengura amagambo ya Justin Bitakwira wavuze ku kibazo cy'umutekano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza impungenge ku buryo intambara ikomeje guhindura imiterere y'urugamba. Ku nkuru ya kare kandi turarebera hamwe ubutumwa bwatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye kurengera abasivili mu gihe cy'intambara ndetse n'impaka zikomeje ku bihano byafatiwe bamwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro. Inkuru ya gatanu ku rwego mpuzamahanga turareba ubushamirane bukomeye hagati ya Washington na Tehran nyuma y'ibikorwa bya gisirikare byongeye gutera impungenge ku isi. Ku nkuru ya gatandatu kandi turakomeza ku mirwano yavuzwe imuhuzi muri teritwari ya Mwenga, aho amakuru avuga ko impande zihanganye zakoresheje intwaro ziremereye. Twinjire mu makuru yacu arambuye. Amakuru aturuka muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano ikomeje kubera mu bice bya hafi ya Pwezero, ahakomeje kugaragara ubushamirane hagati impande zihanganye. Kuko byatangajwe na societe civile yo muri Fizi, iyi mirwano ihanganishije ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, ni ihuriro rigizwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Societe civile ivuga ko ibikorwa by'ubuzima busanzwe bikomeje guhungabanywa n'iyi mirwano, cyane cyane ku baturage batuye mu bice bikunze kugaragaramo ibikorwa bya gisirikare. Mu gihe imirwano ikomeje rero, amakuru aturuka muri ako karere avuga ko bamwe mu baturage batangiye guhura n'ibibazo birimo guhagarara kw'ingendo, kugabanuka k'ubucuruzi ndetse n'ingorane mu kubona amakuru kubera ikibazo cy'itumanaho. Abaturage bo muri ibyo bice bakomeje gusaba ko hashyirwaho uburyo bwo kubarinda no kugarura ituze kugira ngo ubuzima busanzwe bushobore gukomeza nk'uko byari bisanzwe. Ikindi kibazo cyagarutsweho muri teritwari ya Fizi ni icy'itumanaho. Societe civile yatangaje ko imwe mu minara y'amasosiyete y'itumanaho yaba yaragize ikibazo nyuma y'imirwano ndetse n'ibikorwa by'ibisasu muri ako gace. Ibi byagize ingaruka ku buryo abaturage babona amakuru ndetse no ku bushobozi bwabo bwo kuvugana n'abari hanze y'ako gace. Hari kandi andi makuru aturuka muri ako karere avuga ko hashobora kuba hari amabwiriza ajyanye n'umutekano yaba yaragize ingaruka ku mikorere y'itumanaho. Icyakora aya makuru ntaratangazwa cyangwa ngo yemezwe ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe. Ni ikibazo gikurikiranwa kugira ngo hamenyekane neza impamvu nyayo yihagarara cyangwa imikorere mibi y'itumanaho muri ako gace. Mu minsi ishize amakuru ava muri teritwari ya Fizi yakomeje kugaragaza ko ibikorwa bya gisirikare byiyongereye mu bice bitandukanye, cyane cyane ahazengurutswe Minembwe, Pwezero ndetse n'utundi duce dutandukanye duhuza inzira z'ingenzi muri ako karere. Fizi ni kamwe mu turere dufite akamaro gakomeye muri Kivu y'Amajyepfo kubera imiterere yako, aho gaherereye imihanda ihuza utundi duce ndetse n'ubucuruzi bukorwa hagati y'abaturage bo mu bice bitandukanye byo muri ako karere. Iyo mirwano ibaye muri ako karere, ingaruka ntizigera ku basirikare gusa,
ahubwo zigera no ku baturage basanzwe, ibikorwa by'ubucuruzi, ubwikorezi ndetse n'imibereho ya buri munsi. Amakuru atandukanye akomeje avuga ko hari uduce tumwe na tumwe twagiye duhindura ababugenzura bitewe n'imirwano yakomeje kubera muri ako karere. Ku ruhande rumwe AFC cyangwa se M23 ndetse na MRDP Twirwaneho bavuga ko ibikorwa byabo bigamije guhangana n'ibibazo by'umutekano ndetse no kurengera abaturage, bavuga ko batagira uburinzi buhagije. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo bakomeje gushinja iyo mitwe guhungabanya ubusugire bw'igihugu ndetse no guteza umutekano muke. Kugeza ubu impande zombi zikomeje gutanga amakuru atandukanye ku buryo urugamba ruhagaze, bityo hakaba hakenewe gukomeza gukurikirana amakuru aturuka ahantu hatandukanye kugira ngo haboneke ishusho yuzuye. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje, ikibazo gikomeye gikomeje kuba ku baturage batuye muri ibyo bice. Bamwe mu baturage bavuga ko imyaka myinshi y'amakimbirane yabagizeho ingaruka zikomeye, zirimo guhunga ingo zabo, guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ihungabana ry'imibereho yabo. Abaturage basaba ko impande zose ziri mu bushyamirane zashyira imbere kurinda abasivile no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Mu bice bimwe bya Minembwe hari abaturage bavuga ko nyuma y'impinduka z'umutekano bagenda bongera gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, birimo ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa by'imibereho. Gusa abasesenguzi bavuga ko kugira ngo ibikorwa bikomeze hakenewe umutekano urambye ndetse n'uburyo bwo gukemura ibibazo by'ibanze bitera amakimbirane hagati mu bantu. Mu makuru yacu uko tuyakomeje, tugiye kurebera hamwe amagambo ya Justin Bitakwira tunasesengureho. Umudepite Justin Bitakwira yavuze ku miterere y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko ibintu bikomeje kuba bikomeye muri ako karere. Uyu munyapolitiki uzwiho kugira uruhare mu biganiro bya politike ndetse n'iby'urwango no kugaragara mu bikorwa bya Wazalendo ku rwego rwa politike, yavuze ko ibikorwa bya AFC bikomeje kugira uruhare mu guhindura imiterere y'urugamba. Yagaragaje ko hakenewe gusuzuma neza uburyo ingabo za leta zikora ndetse n'impamvu zituma imirongo imwe y'ubwirinzi ikomeza guhura n'ibibazo. Mu magambo ye, Bitakwira yavuze ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidakwiye kureberwa gusa ku rugamba, ahubwo hakwiye no kurebwa imiyoborere, imikorere y'inzego z'umutekano ndetse n'ibibazo byagiye bitera amakimbirane kumara imyaka myinshi. Cyakora amagambo yiwe yakiriwe mu buryo bugiye butandukanye. Hari abemera ko agaragaza impungenge zifatika ku mutekano w'igihugu, mu gihe abandi bamunenga ku buryo agaragaza ibitekerezo bye ku mpande zitandukanye zifite uruhare mu makimbirane. Iyo usesenguye imiterere y'imirwano iri muri Fizi, usanga aka karere gafite agaciro gakomeye kubera impamvu zitandukanye. Icya mbere ni imiterere y'ubutaka ndetse n'imihanda ihuza uduce dutandukanye twa Kivu y'Amajyepfo. Icya kabiri ni uko Fizi iri mu gace gahuza ahantu h'ingenzi nka Uvira, Minembwe ndetse n'utundi turere two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya gatatu ni uko igenzura ry'aka karere rifatwa nk'ikintu gifite uruhare rukomeye mu bijyanye n'ubucuruzi, ubwikorezi ndetse n'imiyoborere. Ariko abasesenguzi bavuga ko intambara zidashobora gukemurwa no gufata cyangwa kugenzura ibice runaka. Bavuga ko igisubizo kirambye kigomba kujyana n'ibiganiro bya politike, kurinda abaturage, gukemura ibibazo by'imiyoborere ndetse no kubaka inzego z'umutekano zizewe. Ku butumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kurengera abasivile, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugaragaza ko kurengera abasivile mu bice birimo amakimbirane ari kimwe mu by'ingenzi mu rwego rwo gushaka amahoro ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ku rwego mpuzamahanga. Ibi byagarutsweho mu y'inama y'umuryango w'abibumbye ushinzwe umutekano, aho abayobozi batandukanye baganiriye ku buryo bwo kurushaho kurengera abarokotse ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi byaha bikunze kubaho mu bihe by'intambara. Muri iyo nama, Amerika yashimangiye ko amagambo yonyine adahagije, ahubwo ko hakenewe ibikorwa bifatika bigamije kurinda abaturage batagira uruhare mu mirwano. Ubutumwa bwatanzwe mu gihe burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, aho impande zitandukanye zikomeje gushinjanya ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu bice birimo Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru.
abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'imirwano zirimo guhunga ingo zabo, guhagarika ibikorwa by'ubukungu ndetse no kubura serivisi zimwe na zimwe z'ibanze. Amerika kandi yakomeje kuvuga ku bihano yafatiye bamwe mu bantu ishinja kugira uruhare mu bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa RDC. Kuko Washington bivuga, ibi bihano bigamije gukumira abantu cyangwa inzego zishinjwa uruhare mu bikorwa birimo ihohoterwa rikorerwa abasivile ndetse n'ibindi byaha bikomeye. Ariko ku rundi ruhande abashigikiye AFC cyangwa M23 ndetse n'indi mitwe ifatanije nayo bavuga ko ikibazo cy'amakimbirane gikwiye kureberwa mu buryo bwagutse. Bavuga ko hakwiye kurebwa impamvu zatumye umutekano ukomeza kuba muke mu burasirazuba bwa Kongo, harimo ibibazo bya politike, imiyoborere, umutekano w'abaturage ndetse n'amateka y'amakimbirane amaze imyaka myinshi. Tugiye kurebera hamwe ingaruka z'intambara ku baturage n'amakuru mpuzamahanga. Iyo usesenguye ikibazo cy'intambara zo mu burasirazuba bwa RDC, kimwe mu bibazo bikomeye n'ingaruka zigera ku baturage basanzwe. Mu gihe abasirikare baba bahanganye ku rugamba, abaturage bo bakomeza guhura n'ibibazo bitandukanye birimo guhunga aho batuye, gutakaza imitungo, guhagarika amashuri, kugorwa no kubona ubuvuzi ndetse no kubura uburyo bwo gutunga imiryango yabo. Imiryango mpuzamahanga ikorera muri Kongo yakomeje gusaba impande zose ziri mu mirwano gushyira imbere kurinda abasivile ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Abasesenguzi bavuga ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidashobora gukemurwa n'imbaraga za gisirikare gusa, ahubwo hakenewe n'ibiganiro bya politike ndetse n'ibisubizo ku bibazo by'ibanze byagiye bitera amakimbirane muri aka gace. Tugiye kurebera hamwe noneho ku makuru mpuzamahanga. Ubushyamirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran bukomeje gukurikiranwa n'isi yose nyuma y'ibikorwa bya gisirikare byatumye impande zombi zikomeza gutanga ubutumwa bukomeye. Amakuru ava mu bitangazamakuru bitandukanye avuga ko habaye ibisasu n'ibikorwa bya gisirikare mu bice byo muri Iran, cyane cyane ahantu h'ingenzi ku bijyanye n'ubucuruzi bwo mu nyanja. Amerika yavuze ko ibikorwa byayo bifite aho bihuriye no kurinda inyungu zayo ndetse n'umutekano w'ubwikorezi mpuzamahanga, mu gihe Tehran yo yamaganye ibyo bikorwa bifata bibangamira ubusugire bwayo. Abayobozi ba Iran bavuze ko igihugu cyabo gifite uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse ko kitazemera igitutu cya Washington. Ku rundi ruhande, Amerika ikomeje kuvuga ko ibikorwa byabo bigamije gukumira ibikorwa ibona ko bishobora guhungabanya umutekano w'akarere. Abasesenguzi mu za politiki mpuzamahanga bavuga ko ikibazo gikomeye ari uko Iran iherereye mu karere gafite akamaro kanini k'ubukungu bw'isi, cyane cyane ku bijyanye n'ingufu n'ubwikorezi bwo mu nyanja. Umuhora wa Hormuz ni umwe mu nzira z'ingenzi ku isi mu gutwara ibicuruzwa by'ingufu, bityo ikibazo cy'umutekano muri ako karere kikaba gishobora kugira ingaruka zirenze imbibi z'ibihugu byombi. Icyakora abasesenguzi bavuga ko nubwo amagambo akomeje gukara, igisubizo kirambye gishobora kuboneka binyuze mu nzira za diplomasi, kuko intambara yaguka ishobora kugira ingaruka ku bihugu byinshi byo mu karere ndetse no ku by'ubukungu bw'isi. Tugiye kurebera hamwe imirwano yabereye imuhuzi muri Mwenga n'ubutumwa bwa Maître Maniragaba Jason John. Dukomereza amakuru yacu mu karere. Amakuru ataruka mu gace ka Muhuzi gaherereye muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, avuga ko kuwa gatatu tariki ya 8 z'uku kwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 habaye imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye. Kuko amakuru ava muri ako gace bivuga, iyo mirwano yabaye hagati y'ihuriro rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo na FDLR ku ruhande rumwe, ndetse na AFC ifatanyije na MDP twirwaneho ku rundi ruhande. Amakuru avuga ko impande zombi zakoresheje intwaro zitandukanye harimo n'iziremereye. Abaturage n'andi masoko ari hafi y'aho imirwano yabereye batangaje ko nyuma y'amasaha menshi y'imirwano hari impinduka zabaye ku mirongo y'urugamba. Cyakora kugeza ubu nta ruhande rwatangaje ku mugaragaro imibare y'abaguye muri iyo mirwano cyangwa se ibyangiritse bitewe n'iyo ntambara. Imirwano ikomeje kuba mu bice bya Fizi na Mwenga, ikomeje gutera impungenge ku baturage batuye muri utwo duce.
bamwe bavuga ko ikibazo gikomeye atari imirwano gusa ahubwo ko ari n'ingaruka zayo ku buzima bwabo bwa buri munsi. Iyo umutekano ubaye muke, abaturage bahura n'ibibazo birimo kugabanuka kw'ubucuruzi, kugorana mu ngendo ndetse n'ibibazo byo kubona serivisi z'ibanze. Abaturage basaba ko impande zose ziri mu makimbirane zashyira imbere uburinzi bw'abasivile kuko aribo bakunze kwishura igiciro gikomeye cy'intambara. Abasesenguzi bavuga ko amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azagerwaho gusa igihe hazabaho gukemura ibibazo by'umutekano, politike ndetse n'imibereho y'abaturage. Tugiye kurebera hamwe ubutumwa bwa Maniragaba Johnson John ku bihe bya Minembwe. Turakomereza ku butumwa bwa Maître Maniragaba Johnson John, umwe mu batuye kandi bakorera muri Minembwe, watanze igitekerezo cye ku bihe ako karere kanyuzemo ndetse n'uko abona ahazaza hako. Mu butumwa bwe, Maître Johnson yavuze ko abaturage ba Minembwe bamaze igihe kinini bahura n'ingaruka z'intambara, harimo guhunga, kubura ababo ndetse no guhungabana kw'imibereho yabo. Yagaragaje ko imyaka myinshi ishize yabaye iy'ibibazo bikomeye ku baturage, aho bamwe babaye mu buzima bwo kudatekana no guhora bahangayikishijwe. Johnson kandi yavuze ko uko abibona hari ibimenyetso by'uko ubuzima busanzwe bwatangiye kugaruka mu bice bimwe na bimwe bya Minembwe. Yavuze ko ibikorwa birimo ubucuruzi n'amashuri byatangiye gusubukurwa ahantu hamwe, ndetse ku bamwe mu baturage batangiye kugira icyizere cyo kongera kubaka ubuzima bwabo. Yongeyeho kandi ko Minembwe ikeneye amahoro arambye, ubumwe bw'abaturage ndetse n'iterambere rirambye. Tugiye kwinjira mu isesengura rya nyuma y'aya makuru yacu. Iyo turebye ishusho rusange y'amakuru y'uyu munsi, tubona ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigizwe n'ibice byinshi. Ku ruhande rwa gisirikare, imirwano ikomeje kuba mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, aho imitwe n'ingabo zitandukanye zikomeje guhatanira ububasha ku butaka. Ku ruhande rw'abaturage, ikibazo gikomeye gikomeje kuba ingaruka z'intambara ku mibereho yabo. Ku rwego rwa politike kandi n'amahanga, haracyagaragara uruhare rw'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ishaka kugira uruhare mu gushaka igisubizo. Ariko abasesenguzi bavuga ko kugira ngo amahoro aboneke hakenewe kureba ibibazo byose biri inyuma y'amakimbirane, birimo imiyoborere, umutekano w'abaturage, ikibazo cy'impunzi n'abimuwe ndetse n'imibanire y'amatsinda atandukanye. Hariho kandi n'ikibazo cy'uburyo umutungo ndetse n'ubutegetsi bigabanywa. Ikindi gikwiye kwitabwaho ni uko mu gihe amakuru ava mu mpande zitandukanye ashobora kuba atandukanye bitewe n'inyungu n'imyanya buri ruhande rufite, ari ngombwa ko gukomeza gushaka amakuru yizewe aturuka ahantu hatandukanye kugira ngo abaturage babone ishusho yuzuye y'ibiri kuba. Dusoza kandi bakunzi ba Minembwe Capital News, aya niyo makuru twari twabateguriye kuri uyu wa kane tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Twabagejejeho amakuru y'umutekano muri Fizi ndetse na Mwenga, impaka ku bikorwa bya gisirikare n'ibya politike mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutumwa bw'amahanga ku kurengera abasivile ndetse n'ibibazo mpuzamahanga bikomeje gukurikiranwa n'isi. Turabashimira cyane kuba mwakomeje kudukurikira. Ntimwibagirwe gukanda like kuri YouTube yacu ya Minembwe Capital News, mukande kandi subscribe ndetse musangize abandi aya makuru kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru ava mu bice bitandukanye uko iminsi ikomeza kwicuma. Niba ufite kandi igitekerezo cyangwa amakuru wifuza kudugezaho, watwandikira. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.